Busia den na ekoso bre na so attention TV sui na den na ekoso de Rahel oba pamia ne musonfo ada medeba ebedan mu mafie mu na meka wo se Natis Cosmetics and Boutique Adaroma sa Ensna University Foundation ebo machidom e mada bia meba mitimi enya hoden sonko kra e de ensem no eba ebesom na medam hu kakra bi na meba ensem no yebedom mu asukwa ankasa. Medase sa unya abotre etwen menene nsam no ye domu asukwa na ye tufa e de afri Ghana mamu akopie mu ewo alata ya wana salata kwesi se ne dodo na aka no Nigeria maimu abrantie bi wotwasene ewo Nigeria na wagidin yie pa ne papa nso na oyesini twani owura Peter Dochi ne ba Jule Idochi asem ena meken na mudim sa abrantie ne ba no sesini twa adwuma no sikaduro party ade mana se de na ne papa ye no o sa pepepe odini papa anamo na chi na Shatawale ensema wokoka ewo stage bronya yemu ase ade a Nigeria anyomtofo no Wamon Shadai Mwaga na fono na umeki statement be self-fuck Nigerian mikoti the Shatawale ekain or koti ni self-fuck Nigerians no ena samne beto mountains Nigeria for bebrina akasa fahom na Jule Idochi nso akwa Nigeria sidi twani no wode ensama beto mountain so ewo ne Twitter handle so say Shatawale apologize won fa cha open koma Nigeria fo nye sanse wono Jule Idochi no ade a wo pe Shatawale nyumpa ni titiriu ene Lion King a woni Beyonce eboy ene obo woni ka mu ase wo obo ni repeat ye ni ye ne ya se Shatawale eye anwumtuni kese a wo Ghana ne Africa ha nyina a wo edom tai na chi se watimi aka bibisa anka platform a Shatawale woni de eye se de bia asomdwensem ena woka se de be ya Africa ye nyina betimi aye ba ko titiriu ene anwumtofo a wa bibimamu ye nyina ebetimi aye ba ko na ye nkohwe Jule Idochi ne Twitter ensem okochirogu ho ne ebe Ewa Shatawale ensemni muano Shatawale nso abetro de ato ne Twitter handle so say e free afi 2022 aye ba besi mu ekoidie artist e wo Ghana nyina wo ba be posti obi a flyer ene oni pa ko no say o follow wana say on follow umpa na say o posti flyer bi si e bi aba be program asumasi e wa ha na say wo de nyum bi aba wo de album bi aba ne flyer wo de to social media pages so kwade wo no so beba be ye free ho e de aba beto ne de so na wo de promote anyomtofo a Ghana ha nyina se wo ye underground artist na se afi na wo ba fufro se owo mu dadao wo be promote obi na so promote obi awie a e na Ghana for e beti sa statement na okogina stage e kan de fa Nigeria for no e ho ye nko kan e no so embra na eba no sinitwa adwumani mu so amaame ba ko a wagidin yie pa eye maami Christiana Awuni na Christiana Awuni de amuni se eba na ne ade a wogina mu eba no mobomobo nso a wogina mu eba ni bayi nso de ane na wadom no wo beyire amawani age pa na maami ya de obi a epe na asem na de ba ko Ghana fo ye nim se se maami so wone a wotimi de tonyo pa emanya nkopon anigema abofo nyina esane ba enti wode ne talent ba ko wode ahye ne boto mache na fe de wayi e de akira Ghana fo nyina momi enkohwa maami Christiana Awuni a chese wo to nyamenyom e wo set so
Meda se sada ne da nyina wonya adaje ehwe mesem de na ekoso ebedan mo ewo mafie mu amedin ene Rahel oba panameka wo se Natis Cosmetics and Boutique Adaroma ena University Foundation eka ho bi no mbo michidom emada mitimede ensem no eba ebesom Attention TV subscribe share efa mayen ewo YouTube na Facebook Attention TVGH ehonso no follow yen invite obi no bi meka attention abusuane ho na say ye throw ya kese no kura awie beka ye ho na ene yen enje ye ni emom na monhwe ensam ade bia ekoso ewo oman Ghana mu ene achichiri ne benche nyina makram